Bismillahirrahmanirrahim. Opat sifat patona pinter para rasul dina nantungkeun hujah bener sehingga ngelehkeun hujah lawana senjata rasul nupang ahengna hirup hurip tiap abad cahaya Islam hibar terus teu bisa dipareman kuno batal mustahil para rasul bodoh ari dalil anu nuduhkeun kana patona para rasul lamun para rasul bodoh teu bisa nangtungkeun bebeneran pasti moal kadugaeun kana nangtungkeun kana bener tapi eta teh mustahil atuh wajib patonahna. Pasal kedua sifat nu wenang di rasul hiji nu wenang di rasul nyaeta arad basariyah sifat manusia biasa tuang leut sareng kuleum a'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq astaghfirullahal azim li walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali masyayikhina wali ihwanina wali ihwatina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salamu wa mikas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'toita wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ilahi sok ilahi alta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka nawaitu zikra taqarruban ilallah